Dobar dan, ja sam Marija Zečević iz Gunje, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska. Za vas sam saznala preko Fejsa, jedna osoba koja je u mojim prijateljima je imam problema sa želudac, kronični gastritis i bruh na želucu. Prije 4 godine sam imala problema sa kralježnicom gdje je udario bol u cijelu nogu. Ostala je bol u skočnom zglobu noge i stopalu, prsti su mi utrnjeni, posebno palac, prst gdje se povremeno jave bolovi. Prisustvovala sam vašem tretmanu, pola vremena na želucu gdje su me se u zadnjem dijelu leđa pojavila neki žigovi, možda 1 minut, a u nozi kao da mi je u svakoj žili kucalo srce. Osjećam se bolje i zahvaljujem vam na svemu. Lijepo vas pozdravljam. Želim puno zdravlja vama i vašoj obitelji. Neka vas dragi Bog blagoslovi i doviđenja.